Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka Laitrik Urisau kalapun kubor yo pa Niandro Manix us kahima maharam kumu Chairman jongka Council of Traditional Chiefs and Headmen kabalong kasunjuk kikli nong senchar shinong kidaloi kihima kilingdo kisarda shinong bat kirangba shinong. Yaka Council of Traditional Chiefs and Headmen balathau daka Khasi Hills Autonomous District Council lapan scam hagani gasni daka jingyalang ba kabalalong hamadan student jail Shillong dauba his preachingson Shilla Chief Executive Member ka KHADC. Kinong kit kamba shipor jongani ka dorbar ki kintupru ya arngut ki Vice Chairman kata Menteri kahima nong klau Menteri Bolnes nong bat uba kansai lengdo rangbash nong kamaula yorong hep kat baya ka kam secretary laban shet how acting CM kahima melim upa ainam MCM bat yau joint secretary la thung yo lengdo jong ka lingyong leadership kat baya Dr. Balajit Singh CM kahima khairim lajit kumu treasurer. Habakren hakani kajing yalang nakaliang upa Niandro Manix ula ay kublay ya ka Executive Committee jong ka KHADC bat kunturu ya ka dorbar barok away ban ay kajing lang khnang ban laban pentulun syaprang ya ki kam nang ni syakmat. Di partai besar Himar bat ya masyong menteri ay beli kembali hakani ka kuah ba ini ya ka jinjit ane kajing senyak yang ini kita bermain dengan mereka sejuk bermereka CPCH mereka sejuk mereka kenhun bermain dengan sejuk mereka jadi ikan kuat dengan sinter terlambat jin mereka berjumpa kesong harga dikesan jumpi ban ai akan jin kesan jin telang tidak mon tidak yang hagan tak baru saya bersang yang diterekam berkata saya bersang nukong nak ekstrik komiti dan tahap dalam jauh siang menurun lagi pada sosial berkori nanti di regisar terima baju kita sempat presiden yang menjadi kepala di sana ini berbelanja lalu Bapak di sini anak tampung zaman menyerang ada zaman yang mereka komiti ada komiti eksekutif buat pelaku air di sini agar ditukar belajar agar nekor pasti buka air belajar dari hibara miskan bah yang salah dan terakhir kam lembah begitu lanjut hibara besok.